بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bizning bugun chiratda 17-chi hadis kela. Hadisning ismi Al-amru bi ihsaniz zabhi wal qatl. Çalgan vaqtda hem ötürgen vaqtda demek yaxşı itip jirine jitkirip çalu hem ötürü turunda. Mında ötürü degeç indi siz korkmağız. Türlü bir bolurga mümkün. Mesela ziyan itetirgan mesela hayvanlar bolurga mümkün. Pisi de bolurga mümkün. Et de bolurga mümkün. Mesela ana bir nişletip bolmay akılga kiletirgan tugel hem ana ötürege kerek bola. Mine şuşa çıraklarda yaxşılap ötürü. Hem indi çalgan vaqtda da yaxşılap çalu hakkında emir itip kelgen hadis bu. Demek çalgan vaqtda yaxşı çal, yaxşı jirine jitkirip çal. Hem ötürgen vaqtda nindi jingil yol bilen janın alu usulü var, şol usulni kullanırga kerek bu uçrakta. Hazırkisi vaqtda современный şuşa usullarını da kullanırga bola. Eğer de mesela ziyan etetirgan bir hayvan boldu eken, onu jazalap ötürmeysin. Belki okul kodap mesela jingilgine ettirip janın alu mesela. Bu ismi hakkında indi men ismini biraz anlatıp uzam şunda. Bu hadis cemaat ihsan turunda barayındı. Gel ihsan turunda bolacak. Bu hadisni Ebu Ya'la Şeddet İbni Avus degen sahaba kitire. Ebu Ya'la Şeddet İbn Avus. Ebu Ya'la Şeddet İbn Avus degen sahaba rivayet kılar radıyallahu anhu. Allah onlardan razı olsun. An Resulillahi sallallahu aleyhi ve sellem kal. Yazılmadınız mı? Mühim tugul indi erer. Sizge onun en mühimi işteligi Ebu Ya'la Şeddet İbn Avus. Ebu Ya'la Şeddet İbn Avus. İsmi Şeddet İbn Avus. Ebu Ya'la ol indi demek Ya'la'nın etisi dip kile. Degen mağnada kile. An Resulillah Allah ilçisinden sallallahu aleyhi ve sellem kâle Allah ilçisi etti de inna Allah ketebel ihsana ala kulli şeyin. Dürüstlükte Allah menen indi yazırga keregindi bu tekstini. Hayda yazabız. İnna Allah ketebel ihsana ala kulli şeyin. Dürüstlükte Allah yaxşılıkны yoki yaxşı muamelede bolunu yaxşılıkны bütün nersege qarata farz kıldı. Lakin mında cemaat ketebe dip kele. Ketebe ol yazdı degen söz. Yazdı degen mağna ol farz kıldı degen mağnada kele. Dürüstlükte Allah yaxşılıkны jirine jitkirip iyilik itüni bütün nersege qarata farz kıldı. Bütün nersege. Hem devam ete. فَاِذَا قَتَلْتُمْ فَاَحْسِنُوا الْقِتْلَ. Eğer de ötürseniz, ötüre kalsanız, ötürünü yaxşı başkarıgız. وَاِذَا ذَبَحْتُمْ
فأحسنوا الذبح. Eğer de çalsağız, hayvanını çalsağız, ol vakıtta yaxşılap jirine jitkirip çalıgız. Mında demek, eğer de kişi jirine jitkirip işlerge tileyken, baştan yoki o'zi yaxshilab onu ishlay bilirga tegish, yoki o'zi ishlay bilmasa, onu topshirishga tegish. Demak, kimga? Ishlay bila turgan kishiga, professionalga topshirishga tegish. Hem hadisning oxirida kela vel yuhidda ahadukum shafratahu. Hem sizning de her birigiz şunu çalgan vaqtda, hayvanını çalgan vaqtda o'zining pichog'in bik yaxshilab o'tkinlasin. Lezbi kebek asosan. Yarayında, barayında deb tugul. Vel yurih zabihatahu. Hem o'zining çala turgan hayvanın rahatlandirsin. Mana shunday ma'noda kela. Ya'ni sizmaslik ittirib çalsın. Ravahu Muslim. İmam Muslim rivoyat qildi bu hadisni. Biz bundan demek narsalarni hozir angladik. Buning umuman ishtaligini angladik bit endi hozir, aymi? Pichog'in yaxshilab o'tkinlasin, hem o'zining chala turgan hayvanın rahatlandirsin, ya'ni azoplamasın. Endi hozir bu tekstni hozir yozdik, endi hadisning tekstini bildik. Hozir endi yangadan boshlaymiz hadisning boshidan. Durustlikda Alloh taolo narsadi yaxshilikni yozdi, yozib qo'ydi, farz qildi, bütün narsaga qarata. Kishilarga qarata da, hayvonlarga qarata da, bijeklarga qarata da kishi yaxshilik ishlarga tegish, yaxshi muomalada bo'lirga tegishli. Sahobalar so'raganlar payg'ambarimizdan sallallohu alayhi vasallam, bizga shu hayvonlarga qarata ishlagan yaxshiliklarimiz ichida ajr bo'lamini degach, har bir teninde joni bo'lgan har bir narsaga qarata sizga ajr degan. Har bir. Yo'q, chabin o'tiru onsan qog'ilmay. Chabin o'tiru uyga kirgan, lekin dega chabin o'tirganing o'tira turganing tutib, shapalog'ini tutib, uramga chiqib chabin o'tirib bermaysan endi. Uyga kirgan, sening ol rizqingga qona, seni ol azoblay, seni ol jafalay, sen alını o'tirasan. Bu vaqtda bu ularga qarata nachar munosabatga kirmay. Lekin jamoat şu chabin turunda aytganda g'alimlar aytadilar, mana makruh degan ayber bor bitindi, makruh. Makruh. Ya'ni нежелательный ayber bu uchraqda, нежелательный. Lenta chabin elektira turgan lentani makruh deb aytadilar g'alimlar, makruh. Chunki o'landa shundoq o'lmay. Haram degan hukm chiqarmaganlar. Haram degan hukm yo'q, lekin makruh нежелательный. Chunki o'landa ichkinlarga azoblana, ichkini olmay, harakatlangan sayin tag'inniqroq yopisha, ham endi natijada ol azoblanib o'lakabib kelib chiqaydi. Mana shunday. Tachqonni da endi tachqonlarning bitinde payg'ambarimiz o'tiriga qo'shgan, shulay yo'q. Biz ana o'zgan edik, aymi? Onlar sen qorg'ani o'tiriga qo'shgan bitinde. Yılanni onda o'tiri, onsa onun hukmi ikinci turli. Baştan iga kirgan bo'lsa, uramga chiqib o'tirib bermaysan sen ani. Ida baştan ol iga kirgan bo'lsa, onu baştan sıraysan. Jin bo'lirga mumkin degan. Jin bo'lirga mumkin. Baştan Allah ismi bilen onlardan çıkıp gittiğini sıraysan, eğer de endi
çıkıp gitse ol jin bola. Eğer çıkmasa ol indi yılan bola, onu ötürегез деген. Lakin cemaat ötürgen vakıtta indi ötürgen vakıtta yani tiz ötürege kerek. O siz mişede kalırlık ettirip. Siz mişede kalırlık ettirip ötürege. Bu bütün nersege kagıla şuşulay cemaat. Bütün nersege kagıla. Eğer de mesela sen tışkanıga kley koygansın eken, ol indi yabışkan bolsa, onlarsın sen onu alıp tizgine ötürege tiyiş. Ol uçurakta tizgine ötürege kerek. Yani gazaplap tügül. Hem şulay yok mında ut bilen gazaplap da ötürü şulay yok yaramayındı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde getire bir peygamber hakkında bir peygamber oturgan bir jirge göresen şol kırmızka ıyası na oturgan bulgandır indi sizmişegine. Şoşunda anı kırmızka tişli, bir kırmızka tişli. Şol kırmızka tişlegeç açığı kelip edem balası betendi. Açığı kele de ol şoşu patşalıkны, şoşu kırmızka ıyasın harap ite bütünley, yani yandıra. Allah Teala onu şelteli. Nçe gittirip bir kırmızka arkasında bütün mina tesbih eytüçe mine yazılgan evet. Tesbih eytüçe halkını harap ettin deydi. Şulay yok. İge kire turgan kırmızkalarga da şuşunday hüküm cemaat. Bakşadagılarga da alma gaçını sırıp alganlar, alar senin alma gaçına üserge yerek bermeyler. Yani bu uçrakta alarını kırmızkalarını umumen kırmızkalarını marta kırklarını üterege kuşmagan peygamberimiz eybi sallallahu aleyhi ve sellem. Haram. Lakin bu koysa uçrakta kızık yasap üterege yaramay. Kızık yasap. Köngül açığı için. Nerseşlerler eken deyip opıt yasap yok alay tuğu. Eğer de yine senin alma ağaçlarına üserge yerek bermeseler, dağın koyadar iyeleşken bolsalar, sen hazır nerselersiz kolasın, yeşilçelersiz, jelek jemeşlersiz kalauың mümkün. Şolay bit. Şoňa görä alarny indi korkutur için, indi de sredstvolar var indi alarnyň, alarny kullanırga ruhsat etdiler bu uçraklarda. Bu hadisnin başından başlayıp cemaat. İnnallaha ketebel ihsan, ketebe. Ketebe degen söz, bu cemaat yazdı degen söz bola. Yazdı. Allah Teala demek farz kılgan. Farz kılgan demek üstüne yüklegen bola. Allah Teala'nın yazığı iki türlü. Galimler eyteler Allah Teala'nın yazığı iki türlü. Onun birincisi bir vakitte da üzgermi turgan takdirini yazgan o. Bir vakitte da üzgermi turgan takdir. Mesela 50.000 yıl ilk takdirini yazgan evet. İkinci yazığı onun Allah Teala'nın emirleri hem tıyuları. O yazığı deyip atalar. Mine Kur'an'da Allah Teala bizge farz kılgan nerselerini, namazını, urazanı, zekatını, hacını. Şolay bit. Allah Teala ite uraza turunda kutibe aleykum. Karagız. Ketebe yazdı, kutibe yazıldı, farz buldu degen söz. Lakin cemaat ol yazıldı bulgaç, farz buldu bulgaç, nerse bola? Sen üterge tiyiş anaymy? Lakin bit anı bik köp kişi ütemiş, şolaymy? Busa Allah Teala'nın buyruğu yazılgan. Demek, birincisi anın takdir boyunca, takdir, üzgermi turgan takdir var. Mana sen kıyaşның girişini üzgerte alasыңmı? Jilning girişini üzgerte almaysың sen onu. Yağmurning yağuını üzgerte almaysың birinçikte. Küzüngning sırı, anda zenger, yaki bütün türlü tüs. Evet, sen onu üzgerte almaysың sen. Allah Teala sen onu şuşula bergen. Sen qortayasың, sen illinçik tarttırıp koysaң da bitlerin sen üzgerte almaysың, şulay bit. Niçikkine sen ülmeske tırışsaң da bu dünyadan kitesin. Bu Allah Teala'nın üzgermi turgan takdiri, üzgermi turgan. Bu ketebe, yazgan onu. Anlaşılamı yok mu? Jirning eylenişi de, yıldızlarının yürüyüşü de, eylenişleri de, bütünüsü de ol yazılgan. Sen onu üzgert almaysın. Allah Teala'nın ikinci türlü yazığı,
Бусы Аллаһ Теаланың әмре дип аңларга кирәк. Әмре һәм аның тыюлары. Бу була кәтәбе. Менә бу хадистә җәмәгать Аллаһ Теала безгә әмр итеп әйткән димәк, әмр итеп әйткән, һәрбер нәрсәгә карата димәк яхшы булыгыз дигән. Кәтәбәл ихсан. Ихсан нәрсә ул җәмәгать? Ихсан. Ихсанның мәгънәсе менә монда Аллаһ Теала ди яхшылыкны язды ди. Ихсан. Да кешенең дә шундый исеме бар, кешеләргә дә кушалар шундый исемне ихсан дигәнне. Ихсан ул тәрҗемә ителә ничек? Яхшылык дип, яхшылык. Шунардан тагын ясала Хасан дигән исем, Хусейн дигән исем, Әхсан дигән исем. Булар бөтенесе тамырдаш сүзләр. Аллаһ Теала ярата кемнәрне ди? Ихсан белән гыйбадәт кылучыларны дигән Аллаһ Теала әйтә. Ихсан белән гыйбадәт кылучы. Бу гарәп теленнән тәрҗемә иткән вакытта шушылай. Мәсәлән, әгәр дә без сөйләшкән вакытта бер нәрсәгә килешсәк, әйтәбез, яхшы, ярар, яхшы диябез, әйме? Гарәпләр әйтәләр хасанан, яхшы дип әйтәләр, хасанан, яхшы. Урыслар әйтәләр хорошо. Менә бу җәмәгать менә шул сүз, хасан, ихсан. Димәк, син әгәр дә кемгә дә булса бер яхшылык эшлисең икән, бу була ихсан. Хайванга карата, песинең башыннан сыйпыйсың икән, бу була ихсан. Ашарга бирәсең икән, бу була ихсан. Жылы урын бирәсең икән, бу була ихсан. Буран вакытларында кышлар бер нәрсә ризык таба алмыйча йөргәндә, бер җимлек ясап куясың икән аларга, бу була ихсан. Урамдагы аш песиләрме, этләрме, ягъни су бирәсеңме аларга, ризык бирәсеңме? Кибеттән чыккан вакытыңда менә гадәттә торалар ишек төбендәме? Алып килеп бирәсең, чыгып бирәсең икән, ихсан була. Яхшылык була. Садака бирсәң, ихсан була. Күршеңә яхшылык эшләсәң, ихсан була. Әти-әниеңә яхшылык, ихсан була. Менә җәмәгать, менә шушы хәзер ихсан турында. Ихсан бүленә 3 төрлегә. Ихсан бүленә 3 төрлегә. Беренчесе ихсан Аллаһка карата. Икенчесе үзеңә карата. Үзеңә карата. Һәм өченчесе башкаларга карата. Аллаһка карата ихсан ничек була? Аны без җәмәгать инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям үзе аңлатканча әйтәбез. Җәбраил фәрештә кеше сурәтендә килеп, Пәйгамбәрбездән имтихан алган вакытында, Умар ибн Хаттаб китергән хадистә ул нәрсә ул ихсан дигән сорауга Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям җавап биргән, яхшылык дип түгел, җавап биргән: "Әл-ихсану ан тәгъбудаллаһа кааннака тараху." Ихсан ул Аллаһ Тәгаләне күргән сыман аңа гыйбадәт кылу дигән. Менә кем аны булдыра, ул ихсан дәрәҗәсенә ирешкән була җәмәгать. Зур югары дәрәҗә инде ул. Менә кайсыбыз тәсбих әйткәндә, Коръән укыган вакытта гыйбадәт бит инде ул. Намаз укыган вакытыбызда кайсыбыз Аллаһ Тәгаләне күргән кебек гыйбадәт кыла. Ничек иттереп менә шушындый дәрәҗәгә ирешергә? Күңелеңне паклау аркасында ул җәмәгать. Гөнаһлардан арыну, бу шул сәбәпле шул дәрәҗәгә ирешә кеше. Чөнки нәрсә гөнаһлар
arkasında kişinin gıybedet kılgan vakitte gıybedetinin temi kitemine şunu unutmaska gerek. Nik min namaz okuganda, Kur'an okugan vakitte sadaka bergende mi? Nik onun temin taba almayım degen sorouga cevap mine şol. Günah ol agu. Eğer sen agunu ezgine miktarda temli aşka tamızsan da ol aşkının temin üzgerte mi? Temli eyberinin temin yokka çıkara. Ol günah arkasında. Eke şey terge mümkün. Min bitmin zor günah işlegenim nindi. Günahlar işlegenim de yok deyip mi? Mine senin şol zor günahinde günah işlegenim yok deyip eytiyor. Namaz okugan vakitte temin tabi almayayım. Nik namazının temi yok. Çünkü sen bütün köngülüngni dünyaga bergensin. Sen namaz okugan vakitte ihsan bilen nik namaz okuy almaysın. Çünkü senin kalbinden dünya çıkmay. Ne şu vakitte. İhsan. Peygamberimiz aytgan sallallahu aleyhi ve sellem. En ta'budallaha keenneke terahu. Fe in lem tekun terahu fe innehu yarak. Çünkü sen onu körmesen de ol seni körüp tura. Mine cemaat onun körüp turuun tuyu. Hem onun korap turuun sizip günahtan tuktuy alıwın ihsan bola. Hem onun körüp turuun bilip sizip namaz okugan vakitte, Kur'an okugan vakitte, hac kılgan vakitte, bütün izgi amelini kılgan vakitte, onun körüp turuun sizip şu izgi amelini işlewin bu ihsan bola. Mine eger de sen hazır sadaka bergen vakitte Allah Teala'nın körüp turganlygyn sizsen, senin köngülüňe bir vakitte da bildiler miken menim şu izgiligimni degen oy menge kirmey köngülüňe bilesizmi? Mine bu bola ihsan. Eli kirsençe bilmeseler yarar ide degen oy bola senin köngülüňde. Mine bu bola ihsan. Bu Allah'a karata bola ihsan. Allah'a karata ihsan ne şuşunday derecede bola. Andi derecege irişu için cemaat özüňni bek nyk ezerlerge mana Allah Teala seni tutup üzgertmi çünkü Allah Teala ayta innallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi anfusihim. Allah Teala di bir kavmning da halin üzgertmidi, onlar üzleri üzgerte başlamışadı. Mene şunu bilegiz. Kur'anda aytgan Allah'ın sözü men sizni tutam da üzgertem demi? Üzügiz üzgermesegiz de men sizni de bir yakkada da üzgertmem de. Men aşula yazılgan indi deyip aklanuvchilarga bu ayet. Men üzügiz üzgermesegiz men sizni üzgertmem de. Demek kalbingni şis tartu kime şeyinde o? Üzübizning eşimiz. Kad efleha men zekkaha ve kad khaba men dassaha. Şems suresinde Allah Teala aytdı. Kalbini çiz tartgan kişi kıtıldı, nefisten çiz tartgan kişi kıtıldı de. Ana günahlar bilen pıçıratgan kişi de oldu, harap buldu de. Demek Allah Teala'ya karata bu ihsan, bu birinci derecede Allah'a karata, şunday derecege erişerge gerek. Hem demek biz bildik, gıybedet kılgan vakitte temni nerse yuvalta iken, nerse yuvalta, mine nerseni yaratasın, şuşunu köp iske alasın betinin seneymi? Birer avtomekanik bilen söyleşeli, yaki birer telefon satuşu, iPhone'lar satuşu bilen, telefonlar bilen meşgulçi kişi bilen uçraşsan, o sana telefonların sili hazır sana. Maşina jeni kagalan kişiler maşina turunda sili hazır. Birjalarda işletirgan dolar bilen euro turunda sili hazır. Politikaga şumgan kişi yanına otursan politika turunda silerge tutanaşlayıp Allah'a köngülüm bergen kişi o sili sana Kur'an turunda, peygamber turunda, hadisler siliyor, ahiret turunda siliyor, din turunda siliyor. Mine
гыйбадат кылган вакытта, әгәр дә синең гыйбадатыңның тәме юк икән, димәк, менә шушы без санап киткән әйберләр калбыңда өстенлек алган, преобладает, күбрәк. Һәм менә шуның içinde намаз укыган вакытта кеше намазның тәмен тапмаска мөмкин. Һәм намаз укыганда тизрәк намазын укып бетерергә тели уланнар. Әйдә намаз тиз генә укып алыйк та карарбыз хакки. Әйдә тиз генә укып алыйк әле. Ник тиз генә укып алыйк соң? Безнең бит шулай тиз генә укып алыйк әйдә. Әле рәхмәт әйтәбез инде, рәхмәт әйтәбез дип инде шул намаз укый әле әлхәмдүлилләh дип әйбит. Ләкин җәмәгать намазга кергән вакытта Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям Билалга әйтә торган булган, азан әйт, Билал безне намаз белән рәхәтләндер дип әйтә торган булган. Галимнәр әйтәләр, хәзер без әйтәбез, безне намазны тизрәк укытып рәхәтләндер диябез. Намазны озак укытып безне азаплама, безне намазны тизрәк укытып рәхәтләндер дип әйтәбез. Алар кергәннәр рәхәтләнергә, намазга рәхәтләнергә. Менә рәхәтлек дөньясына керәсең килсә, намазга басырга кирәк. Әгәр Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям бер нәрсәгә эче пошса, берәр нинди шушындай кайгы килсә, ул намазга баса торган булган. Беренче Аллаһ Тәгаләгә ул ялвара, беренче. Эй Раббым, мине мәшәкатьтән, шушы бәла-казадан коткар дип. Беренче. Кеше хәзергесе вакытта кая гына барып бетми баштан, әйме? Кая гына бармый ул? Кемнән генә ярдәм сорамый? Аннары иң ахырдан килә дә, бөтен өмитем хәзер ди Аллаһ Тәгаләдә генә ди. Хәзер. Иң ахырдан. Уларны иң беренче искә төшәргә тиеш. Ахырдан гына түгел, ахырдан түгел. Имеш хәзер имеш бөтен өмите хәзер Аллаһ Тәгаләдә генә калган. Баштан бүтән нәрсәдә булган аның өмите шулаймы? Шуңа күрә бу дәрәҗәгә ирешергә кирәк, ихсан дигән дәрәҗәгә. Икенче ихсанның дәрәҗәсе ул үзеңә булу, ихсанлы булу. Үзеңнең нәфесеңне тәрбияләү, үзеңә яхшылык эшләү. Чөнки Аллаһ Тәгалә әйтә, алар арасында ди: "Ва минһум сабикун бил хайрат, ва минһум залимун ли нафсихи, ва минһум муктасид." Алар арасында ди Мөхәммәд өммәтендә өч төрле кеше бар ди. Алар ди изгелектә узышучылар, икенчесе үзләренә зулым итүчеләр, явызлык эшләүчеләр. Һәм өченчеләре уртача гыйбадат кылучылар ди. Уртача гыйбадат кылучылар. Әгәр дә кеше үзенә зарарлы булган әйберләрдән тыйыла икән, үзенә файдалы булган гыйбадатларны, әҗр-савапларны эшләргә кызыга икән, бу кеше үзенә үзе ихсан кылучы була. Әгәр мәсәлән син бер саваплы эшне ишеттең икән, Коръәннән яки Пәйгамбәрбездән, син аны эшләргә кызыгырга тиеш. Ягъни анардан кырык алмаска, аның әҗреннән кырык алмаска дип. Мәсәлән, карагыз. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям әйтә, әгәр дә бер кеше өеннән чыгып китсә, тәһарәт алып, мәчеткә ир кеше инде чыгып китсә, өеннән тәһарәт алып, аның бер адымы сайын аның бер гынахсы кичерелә, бер адымы белән ди, анарга бер әҗр савап бирелә ди. Атлаган сайын. Һәм мәчеттә 27 савап анарга. Мәчеткә барып укыды 27. Бер урынна 27-не бирә Аллаһ Тәгалә. Менә әгәр дә хәзер бу әҗр савапка кызыга торган кеше булса, менә мин сорыйм кай вакытта әҗр савапка кызыгасыңмы? Мөселман кешедән сораган вакытта бөтен әйтәләр, кызыгабыз инде, әҗр савап кирәк бит инде, дип әйтәләр. Ләкин беләләр җәмәгатькә, мәчеткә килергә икәнлеген, ләкин кызыкмыйлар. Ни өчен? Чөнки әҗр савап ул күренми.
Менә әгәр әйтсәк, мәчеткә килгән кешегә 27 сум дисәң инде ул бик кызыктыра торган әйбер түгел. 27 доллар бирәм дисәң, 27 доллар килгән сайын. Ул килер иде, шулай бит. Чөнки 27 доллар килгән сайын. Менә иңдә укыган намаз, бер савап, мәчеттә укыган 27 савап. Менә хәзер әйтсәң, менә бу бик мөһим булган бер әйбер. Менә авылның менә бу җирендә сиңа бер эш кушалар. Мәсәлән, траншея казырга, әйбит, траншея казырга. Әйтәләр, моның бәясе, моның сәгате 1000 сум дип әйтсәләр, мәсәлән. Сәгате 1000 сум. Әттегендә авылның икенче башында, шул ук авылда, шулай ук траншея казыталар. Шушы анда бер сәгате 27 мең дип әйтәләр. Бер сәгать 27 мең. Бу кеше монда эшләячәкме, тегендәме? Ул әйтмәячәк, миңа монсы да җитә дип. Барачак ул. Менә шушыннан беленә, кеше кызыгамы, әҗер савапка юкмы? Кеше үзең кайгыртамы, юкмы? Менә бу ихсан була үзеңә. Аңлашыламы? Менә бу ихсан була үзеңә карата. Һәм инде бөтен әйберләрдә шулай ул, бөтен изге гамәлләрдә шулай. Без бит әйтмибез, ярар, анда йөрүчеләргә күбрәк кирәктер дип әйтеп. Шулай әйтәләр, мәчеткә бара торган кешеләр. Ярар, анда бара торган кешеләргә күбрәк кирәктер инде. Миңа җитә, миңа монсы да җитә. Юк, җитми җәмәгать. Җитми, кыямәт көнендә җитмәячәк. Һәм инде өченче ихсан ул башкаларга карата. Кешеләргә карата, хайваннарга карата. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям менә бер вакытны бер бакчага кирип, дияне күрә. Дия менә диянең күзләреннән яшьләр ага торган булган. Пәйгамбәрбез сораган саллаллаһу алейхи ва саллям, бу диянең хуҗасы кем дип. Бер егет килә, йөгереп. Минеке, ey Аллаһ илчесе ди. Син ди бу диягә карата ди, ник Аллаһтан курыкмыйсың дигән. Дөресен генә әйткәндә, дөресрәк була, ник Аллаһка карата син тәкъвалык күрсәтмисең. Бу диягә карата ди. Аллаһка ник тәкъвалык күрсәтмисең бу диягә карата ди. Чөнки Аллаһ Тәгалә сиңа ул дияне биргән, димәк дияне биргән, синең өстеңә йөкләгән бу аманат хәзер. Аманат. Аманат нәрсә ул? Ышанып тапшырган Аллаһ Тәгалә сиңа. Бу дия ди миңа ди зарланды ди. Беләсезме? Аллаһ Тәгаләнең илчесе диянең зарланганын ишетә һәм Аллаһ Тәгалә анырга белгертә. Нәрсә дип зарлана ди? Хуҗам мине ачлыктан интектерә ди. Туйганча ашатмый. Туйганча ашатмый ди, һәм миңа ди бик авыр эшләр эшләтә дип әйтте. Ягъни я артыгын тиягән инде уланырга, я артык груз йөк тиеп ташыткан. Бу дия миңа зарланды ди. Күрдегез? Хайваннарга карата ихсан шулай була. Кашкыртларга карата да менә Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям, мәсәлән, балаларга рогаткадан атудан тыйган, рогатка. Рогаткадан атмагыз дип. Моның белән ди син ди сугышта ди дошманга каршы да көрәшә алмыйсың ди. Ләкин ди син ди берәр ди кешенең ди күзен чыгарырга мөмкинсең дигән Пәйгамбәр. Кышларга да атмагыз. Әнә балаларны тәрбияләгән, менә күрәсезме? Bütün әйбер бар исламда. Bütün әйбер бар. Бер сахаба агач башына менеп, кыш оясыннан аның йомыркасын алып төшкән. Кыш аның баш очыннан очып ди Пәйгамбәребезнең. Бу борчыла инде. Һәм Пәйгамбәребез сизгән дә, моны кем борчыды дигән бу кышны ди. Мин ди оясыннан йомырканы алган идем ди. Bir sahabe ite. Kire min girip koydu.
Анарга ди рәхмәтле булуының ди билгесе итеп ди рәхмәтле булып ди аның ди уясына менгереп куйды. Шуннан карагыз җәмәгать Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва салламның мәрхәмәтле булуына. Нинди мәрхәмәтлелек. Хәтта шушы кышларга карата, шушы хайваннарга карата. Менә бер песи турында бит инде сөйләшеп утырган идек бит. Менә песи Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям кояш тотылу намазын укыган вакытта күрдем ди Җәһәннәмне күрдем ди, һәм җәннәтне күрдем ди. Ул намаз укыган вакытында бер адым алга ясый, һәм бер адымны артка ясаганнан нарсын, артка чигенгән. Аның намаз вакытында шундый хәрәкәтен күреп сораганнар сахабалар, нәрсә булды анда ди. Алга атладым ди, җәннәттәге җимешләрне күрдем ди. Намаз укыган вакытында күргән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Мин ди виноградларга сузылдым ди, әле кулын сузган ул намаз вакытында. Әгәр дә мин аны алсам ди, бер тәлгәш, грусть виноград, әйме? Менә шушы тәлгәш белән ди, сез ди кулланыр идегез, ризыкланыр идегез ахыр заман җиткәнчегә хәтле ди. Шундый зур. Чөнки җәннәттәге андагы җимешләрнең исемнәре генә бездә. Ләкин сыйфаты без белә алмыйбыз беренчектә. Allah Teala әйтә: "Фәлә тәгъләму нәфсун ма ухфия лахум мин куррати агъюн." Күзләренең нурларыннан нәрсә яшерелгән, Allah Teala әйтә, беркем дә белми ди. Һәм менә шушыны күрдем ди, алга бер адым ясарга тырышып ди, шушыны алмакчы булдым ди. Һәм артка чигенгән җәһәннәмне күреп. Һәм җәһәннәмдә күргән менә шушы хатынны үзенең бүлмәсендә ди, песине ябып торган, ашатмыйча, эчертмичә һәм чыгарып та җибәрмәгән. Чыгарып җибәрү дә шулай ук ихсан була. Үз көнең үзең күр дип. Шулай бит. Алай эшләмәгән. Япкан, ябып торган, япкан да шунда ачтан үлгән. Җәмәгать, менә бу кешенең инде мәрхәмәтсезлеге. Әле менә качан гына, качан кичә ишеттем, бер хатын үзенең 5 айлык баласын калдырып чыгып киткән 4 көнгә. Мен нинди анда йөрәксез булырга кирәк. Ул үлгән. Ул бит инде җәмәгать азапланып, кычкырып, акырып, бакырып, елап, асларына җибәреп, менә бу җәмәгать, менә ана кеше дип әйтеп булмый инде. Бу менә җанвар, звер. Allah Teala әйтә бит: "Сумма рададнаһу асфала сафилин." Без аны адәм баласын түбәннәрнең дә түбәненә кайтардык дип әйтә бит Тин сүрәсендә. Менә бу җәмәгать булса инде кире капма каршы, бу явызлык бу әхлаксызлык, бу хайваннарда да юган ди бер җәмәгать. Юган ди хайваннарда. Крокодил үзенең балаларын авызына куып бирә, нинди дәһшәтле куркыныч аның авызы бит. Ләкин аның балалары өчен ул иң уютный урын. Беркем дә җәмәгать хайваннарны гаепли алмый. Менә бу кешегә, менә бу хатынга син әйтә алмыйсың, менә син хайван дип. Шулай бит җәмәгать. Менә бу инде бу ничек әйтергә дә юк. Теге якта инде бу. Шикнең теге ягына чыккан. Шуңа күрә галимнәр әйтәләр: "Сумма рададнаһу асфала сафилин." Иң түбәннәрнең түбәне хайваннан да түбән дәрәҗәдә алар дип әйтәләр. Ал кешеләрне. Демәк, бу кешеләргә карата, хайваннарга карата, хәтта бөҗәкләргә карата, бүтән җан иясенә карата, демәк, без мәрхәмәтле булырга тиешлебез. Мәрхәмәтле булырга кирәк. Һәм Пәйгамбәрбез әйтә саллаллаһу алейхи ва саллям: "Фә-иза каталтум фә-ахсинул китла." Әгәр үтерсәгез, яхшы итеп үтерегез. Моның турында инде әзрәк булды, моның турында сүз. Әгәр дә инде нинди үтерү турында сүз бара. Монда без узган хадисләрдән алып та әйтергә була, кешегә үлем җәзасы бирелгән вакытта да яхшы итеп үлем җәзасы бирергә кирәк. Менә
Amerikada, çit illerde elektrический stul деген әйбер бар. Ол емсіз иттіріп, бик вахшилерче үтіру деп атала bu. İslamda андай әйбер yok. Elektrический stul. Ол анда тизгене өле алмай біріншікте. Аның үзігіз көз алдына кетіресің. Деме, аның бүтін бұрынынан, көзлерінен, құлақларынан қан кетіп, ол іштен шығып, ол аны теге жар иттелерінен, Алла сақласын. Қыздыраларынан. Бұлай ярамай бітіреге. Ләкин әйтірге керек, Аллах Теала, міне әгерде ничекте кім нинди рәвішче үтірген болса, шошы үтірген кішінің үзін шул рәвішче үтіреге коша. Мәселен, әгерде бір кішінің башына соғып үтіргенлер екен әйбет, ол кішінің башына соғып үтірелер. Мәселен, міне бір яхуд бір қызның, қызметші қызның башын екі таш арасына қыстырып үтірген. Бұл әлі қыз өліп бітмеген болған, ол теге кеш қалбелеңгіне соңғы солышларын солай, ол бір неге кішіге түртіп көрсеті. Сен ме дей? Пейғамбарыбыз айты, yok дей. Бұл кіші ме дей? Бұл қыз айты, әй деп мен шала башын қаға. Ну, аннары өлейінді ол. Аннары теге кішіден сұрай, бұл сен өтірдің мүші шылай деп, әйме? Әйе мен деп, ол кіші өзінің ғайыбын таный. Шынан соң, аның нек шул жаза берелер анарға. Неше кеттіріп өтіргенлер, шушылай еттіріп өтірелер аны. Бұл жәмәғайт болса енді білесім нешік аңларға керек. Ихсан, яқшылық. Яқшылық ол жәмәғайт, міне кішіге елмайуың яқшылық бетінде, лаймы? Гіл яқшы мүнәсәбетте болушуың да яқшылық бетінде, ихсан деп атала. Ләкин гіл ме? Yok. Қой вақытта қатылық көрсетуің де ихсан бола. Қатылық көрсетуің. Мәселен, bir kişi Allah'ını sügedi. Senarga cevap veresin, eymi? Allah Teala'nı sökme deyip, kattığı deliller bilen senarga cevap veresin, bu bula ihsan. Peygamberini sügeyken, senarga cevap veresin, bu bula ihsan. Malayın, kızın namazga turmayken, нәрсе деген Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem 10 yaşlarında jitip namazını okumasalar, tınlamasalar çabıklağız деген, eymi? Nezikkine ettirip. Bola ihsan, yakşılık ne için? Çünkü sen şu yol bilen anı cennetke alıp barasın. Bәхетле итәргә тырышасың. Менә әйтик, ихсан буламы, әллә юкмы? Синең балаң машина выж-выж йөри торган юлда басып тора икән, сен аларга yılmayıp, улым, çık инде yoldan kırıйга çık инде deyip yalınasın mı sen onlarga? Әллә sen onlarga tizgine kolundan tutup, art sanına tibip, biraz onları çıkkaşana tağın elektirip alasın әлі şolay bit. Ne için sen onlarga elektiresin? Çünkü sen onlarga yakşılık tiledin, şolay mı? Mine köp kişi anlamay. Yakşılık ol gel yılmayıp birüde, onlara gel yumşak köngüllü buluğuna tügül. Belki katılık bilen de kirek vakitinde, katılık bilen demek sen İslam'a çakırasın sen. Katılık bilen demek sen anı kıtkaraga tilesin cehennem gazabından. Açılanırga mümkünsin sen, kızıp, evet. Kızarıp, bürtünüp açılanırga mümkünsin sen. Lakin sen onlarga açılanasın ne için? Sen anı kıtkaraga tilesin günahtan, gazaptan, isirtkiçten, zinadan hem başka günahlardan. Şolay mı? Mine bu bula ihsan şolay. Şuna göre dürüst anlarga gerek bu eybirlerini. İhsan degen eybir ol şoşunday. Demek ihsan bula yılmaygandagına tügül açulanganda da. Yumşak köngüllü bulgandagına ihsan tügül katı kullu bulgan vakitte da jaza bergende de demek ihsan bula. Mene Allah Teala'nın hükümlerin ütegen vakitte şolayık bu bula cemaat ihsan. İhsan bulayındı Arap tilinde. Eğer de ütersegiz, katı yani cezalap ütermegiz, yakşı üteregiz degen. Bu kişilerge de kagıla hem şolayık hayvanlarga da kagıla. Eğer de indi sen birer ziyan ite turgan hayvanını üteresin mi? Yiraktan atasın mı? Yaki ol senin yanında mı?
Бірәнді жеңіл жолны сайларға керек. Ветеринарға барасың да, бұл зыян ете тұрған мәш. Әйбет. Гіл тамағы тоқ болса да, болмаса да шебішлеріні ала бұл гіл зыян ете берейінді. Оны жеңіл гіне өтірге. Hem indi devam ete Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَاِذَا ذَبَحْتُمْ فَاَحْسِنُوا الزِّبْحَ Çalsağız, yakşılap çalığız. Bıçakını yakşılap ütkerigiz dey. Şeriat boyunca mine mustahab birgine tapkırız sızırga. Qatlı ışkırga tügül. Mine bilemiz mi yok manın turunda. Birgine tapkır ışkırga hem mında indi iki kon tamırın iki yakta hem yutkılıkны yani kesü. Yani sizin içinde kalırga tiyiş. Mine şuşunday usta çaluçular var. Ayme. Kurban çalular mı, tirlik çaluçular aybet. Mine hatta hayvanlar en birinci baştan elbette Allah Teala'nın zikir ettirge gerek. Bismillahi Allahu Ekber. Çünkü ol Bismillahi Allahu Ekber demegen hayvan haram bular. Şulay bit. Allah'ın ismi kirmey bereketsiz bular. Hem mine zikir eytip mine şulay çalatırın urunga abbargan vakitte da indi hayvanlar tınışlanır. Hatta koy bir mal soyucular, çaluçular. Hatta ayaklarında beylemiler iken. Bismillahillezî la yadurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve la fis semâi ve huves semî'ul alîm degan dualarını okup jirde hem kökte bir nesede Allah'dan başka bir kimde ziyan ketire almay ol işitücü hem görücü degan duanı okup sızıp jibereler. Hem can çıkkınca gahatletik yata hayvan. Mine bu şuşulay bulurga tiyiş. Yani katlı ışkı boyunda hayvanga nerse ketire, ağırlık ketire, jaza ketire. Hem şulay yok, bir hayvanını çalgan vakitte ikinci hayvan anda bulurga tiyişli tügel. Bir hayvan karşısında bıçağını şarj ütkerge yaramay. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem etken bir kişiye bir sarık karşısında bıçağını ütkerip durayken sen onu iki tapkır ötürge tileysin melle degen Peygamberimiz. Göresin iki tapkır ötürü bilen tinglegen. Çünkü hayvan baribir anlay bile bütün narsani. Sizeler şuna göre mümkün kadar körsetmişe mümkün kadar şunday tırışlık bilen, yumuşaklık bilen o işini başkarıga. Mine göresin İslam dininin merhametliligin. Bütün narsani anlatkan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Hem bıçağın yakşılap ütkinnesin, hem özünün çalına turgan hayvanına rahatlık getirsin dey. Yani yulkıp barıga da tügül çalatırgan hayvanına kuup da kıynap da tügül, yumşak kına ettirip, sıйпап kına, matır sözler etip kına, Allah'ını zikir etip kına, şuşulay yakşılap kına yığıp, yumşak kına, şuşu taleplerini üterge gerek. Mine bu cemaat bu hadisinin indi şerhi bula. Allah subhanahu ve teala her barçalarımızga da hayırlı faydalı ilimler verip şuşu ihsan derecesine erişimlerine Rabbimiz Allah Teala nasip etseydi barımızga da. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Nestağfiruke ve netubu ileyk.